Uyabingelelwa umhlaba wabalaleli, umhlaba wonke jikelele. Egameni lenkosi yethu engumsindisi wethu njalo. Kulithuba elihle ukuba ke sithathe amathuba silalele ilizwi lenkosi esikhathini esinjengalesi. Sonke siyananzelela ukubana isikhathi esiphila kuso yisikhathi esinzima okumangalisayo, ikakhulu phakathi kwezimuli. Imuli eziningi sezilahlekelwe izihlobo ngenxa ye-COVID-19. Kweminye imizi ubaba, umama, abantwana bachabalele all in one soup. Kunengi okwenzakalayo osukukhathaza izimuli. Ezinye izimuli zifile engozini zendlela. Abanye bafile engozini zomoya. Abanye indaba zokuzibulala seziqinile, uzwe kuthiwa abantu uzibani lozibani uzibulale. Suicide is on the increase. Murders are on the increase. Konke lokhu kutshengisa ukubana nxa kusenzakala izimuli zikhathazeka okungakanani. Ubundlovu lobudlwangudlwangu sobugcwele emakhaya. Ukuthula akusekho. Ngesilungu kulebala elithiwa yi-intimate partner violence. Isivamile emakhaya. Akula kuthula emakhaya. Kwenze njani? Umhlaba lo usisithwalele ubhulo kangaka. Phose imihla ngemihla doba i-newspaper, kumbe yi-Chronicle, kumbe yi-Herald, kumbe ngumthunywa. Awusoze wehluleke ukuhlangana lendaba esecourt abantu bedinga ama-peace order. Ukuze kuhlaleke emakhaya. Emakhaya akusela peace, akusela kuthula. Sidinga ukubana uThixo asiphathise ukubana emakhaya ethu kube lokuthula. Ngempela isiphepho sivukile, namaza aphakeme, nesibhakabhaka simnyama ezimulini. Abantu kabasazi ukuthi benzeni phakathi kwezimuli. Balaleli abathandekayo, ithemba likhona. Umhlaba uzamile ukuletha ukuthula lokuhlaliseka. Kodwa konke imizamo yonke le iyize. Inhlaliseko enhle kuphela ivela kuYesu. uJohane 14 ivesi ngelika 27. uJesu uthi yena, ukuthula ngikuchiya kini. Ukuthula kwami ngilinika khona. Kungeyisikho njengoba umhlaba unika, not as the world giveth. Mina ngiyalinika. Inhliziyo zenu azingakhathazeki, lingesabi. kuJohane 16 ivesi nga-33. uJesu uthi yena, ngilitshelile lezi zinto ukuze libe lokuthula. Emhlabeni lizahlangana lenhlupho eziningi, kodwa thokozani ngoba mina ngiwunqobile umhlaba. Zihlobo esithandekayo lapho elikhona, yazini ukubana uJesu usinqobele. Singadlula phakathi kwamagagasi, singadlula phakathi kweziphepho, kodwa uThixo uYesu usinqobele. Ngaleso sizatho kasesabi. Namhlanje ngidinga ukubana ke sikhulumisane ngendlela enhle yokukhulisa abantwana.
senzeni ukubana abantwana bethu bakhule ngendlela ekhangelelweyo. Yikho uDavida waloba wathi khona, train up a child in the way he should go. Nxa esekhulile akayi kuphambuka kuyona leyo ndlela. Namhlanje sidinga ukubana singenza njani phakathi komkhuhlane ongaka, ukubana abantwana bethu sibahambise ngendlela eqondileyo. Inkulumo yanamuhla iqonde wonke umuntu ongumzali. Ungabe ungumzali ozala yena lowo mntwana, ungabe ungumzali ogcine lowo mntwana, kodwa nxa ungumzali le inkulumo iqondana lawe. Isihloko sethu ngisibeke ngathi imfundiso yokuphatha abantwana isukela empilweni kaJosefa ubaba kaJesu. Asikhulekeni. Baba wethu osezulwini, sesivula ilizwi lakho, khuluma kithi ngendlela oyikhethileyo. Udinga ukubana sifunde ngendlela uYesu akhula ngayo emzini wangibo, ekhuliswa ngabazali bakhe. Sinike lathi leyo ndlela eyakhuliswa uJesu iphile emakhaya ethu. NgoJesu siyakhuleka, amen. Ngomunye umnyaka ngangibala, ngithe ngikhangelisisa ngahlangana lomutsho, umutsho owangikhathazayo, umutsho owangihlukuluzayo. Umutsho lo wawusithi khona, wawuqonde abantu abangabazali. Umzali wonke kumele ethuswe ngulo umutsho engahlangana lawo. Wawulotshwe ngesilungu, kwakuphumiswa okungumfanekiso, kwasokulotshwa, it's 10 p.m. Do you know where your child is? Sokulihora lechumi ntambama. Kambe wena njengomzali uyakwazi ukuthi umntanakho ungaphi? Omunye umzali wayengaphendula athi ye ngiyakwazi, abami abantwana sebelele. Omunye wayengathi ngiyakwazi, abantu abami bayabala e-study room. Omunye wayengathi mina ngiyakwazi, abantu abami babukele i-TV endlini yabo yokulala. Zinengi impendulo abazali ababengazinika ukubana abantwana babo bangaphi. Ngike ngahlangana lolunye uhambo olubuhlungu. Ngihlezi ngathola ifoni. Umuntu nxa yefona uthi kimi, mfundisi, ngilohlupho. Ngithole udaba namhlanje ekuseni ukubana abantwana bami engehlukane labo besiyalala babanjwe phakathi kobusuku sebehlelwe ingozi. Basukile mina sengilele, ngalala ngaphumula, bona abantwana basala bephuma, banyenya, baphuma, bavula isivalo, ngingezwa lutho. Mfundisi, ngenzeni na? Zihlobo ezithandekayo, isiqiniselo yikubana, do you know where your child is? Uyakwazi ukuthi umntanakho ungaphi ngesiphi isikhathi? Bazali, silomlandu omangalisayo. Umbuzo lo wangikhathaza, wasongigijimisa wayafika encwadini kaLuka isahluko singesesibili. Ungabala ivesi ka-41 usiya kuba kuvesi ka-46. Uzahlangana lendlela imuli yakwaJesu yayiphila ngayo. IBhayibhili ithi yona emulini kaJosefa loMariya kwakulomkhuba ababelawo ababewufundisile abantwana babo. Ake sibalenini sizwe ukuba kwenzakalani kuJesu labazali bakhe ekukhuleni kwakhe. Sekibala manje, njalo abazali bakhe kutsho uJesu ngomnyaka babesuka besiya eJerusalema ngomkhosi wePhasika. Kwathi eseleminyaka 12
benyukela eJerusalema njengomkhuba womkhosi. Sebenyukele eJerusalema, zaphela izinsuku, kwabuyelwa ekhaya. Ekubuyeleni kwabo, umntwana uJesu wasala eJerusalema. Njalo uJosefa lonina babengakwazi ukuthi umntwana usele eJerusalema, kodwa babecabanga ukuthi wayesexukwini endleleni. Bahamba uhambo losuku, bamdinga phakathi kwezinini labazana labo, kodwa bangamtholi. Babuyela eJerusalema bemdinga. Kwasekusithi emva kwensuku ezintathu, bamthola ethempelini, ehlezi phakathi kwabafundisi, njalo ebalalela futhi ebabuza. Makubusiswe ukufundwa kwelizwi lenkosi. Ake sinanzelele into ezimbalwa ngale indaba. Emzini kaJosefa loMaria kwakungumuzi okhonzwayo, kwakungumuzi olomkhuba. Umkhuba ababelawo yikubana bahambe eJerusalema ngesikhathi sePasika ukubana bayekhonza. uJosefa loMaria babekhonza ndawonye njengemuli. Babengasuki ngekhaya bachiye abantwana, babengasuki ngekhaya bahambe bebodwa, babehamba njengemuli. Nansi isifundo esiphumayo emulini kaJosefa loMaria. Kuqakathekile zihlobo ukubana sikhonze ndawonye labantwabethu. Kuqakathekile ukubana abantwabethu singabachiyi ngekhaya alubana sisiya ezinkonzweni. uJosefa loMaria bakwenza kwaba ngumkhuba. Kasikwenzeni bazali ukuthi kube ngumkhuba emakhaya ethu ukubana abantwana bakwazi ukuqakatheka kokuyakhonza. Abantwana babekwazi ukubana kuhle kangakanani, bahlabele bababaze bathi ngathokoza lapho nganginxuselwa endlini kaJehova. Okwesibili engifisa ukubana sikunanzelele khona lapha, ngensuku zonke zomkhosi babendawonye. Abazali abanengi balomkhuba wokubana nxa befika emhlanganweni, mhlawumbe ngumhlangano wamadokodo, kabala sikhathi labantwana, bayagijima bathi sigijimela izifundo zethu zabadala. Balibale ukubana labantwana bayadinga ukubana babe seduzane lawo, bahlale labo, babakhuthaze ukubana bafunde ilizwi lenkosi. uJosefa loMaria babe lomkhuba omuhle wokubana abantwababo babe labo izikhathi zonke ezikhathini zomthandazo. Kodwa sithobo zabe sithandekayo, phakathi kwemuli kaJosefa, phakathi kokuhle okunje, lapho efundisile abantwabakhe ukuhamba ngendlela okumele bahambe ngayo, lapho ebafundisile ukuqakatheka kokukhonza, lapho ebafundisile ukuqakatheka kokuya emihlanganweni ebiziweyo, kukhona lapho kwatshelela khona. Kungaphi lapho kwatshelela khona? Yebo na, they had good parenting skills, ngoba babefundisile abantwana ukuthi uNkulunkulu nguye kuqala kwezinto zonke. Kodwa lapho sokufika okwatshelela khona, isikhathi sebebuyela ekhaya. Kuyini okwenzakalayo ekhaya? Ungakunanzelela, they were spirit filled. Sebeqedile umhlangano ababewulandile, mhlawumbe umhlangano wamadokodo, sebebuyela ekhaya. Abazali on their way back, they lost focus of the boy Jesus.
bakhohlwa into enhle ekade beyenzile ubana bakhangele uJesu emhlanganweni, bakhangele uJesu isikhathi zonke, balibala ukubana sebebuyela ekhaya ilihlo labo lingasuki kuJesu. Base bekhangele uhambo lokubuyela ekhaya, base becabanga imisebenzi yabo, base becabanga abakuchiye emuva sokumele babuyele ekhaya. Ngaleso sizathu ngiyababona besuka bonke eJerusalema, kodwa uJesu iBhayibheli lesilungu lithi the boy lingered behind. Umfana wasala emuva. They were no longer together. Zihlobo zami ezithandekayo, kuqakathekile kuhambo lwethu never to lose focus. Kuqakathekile kuhambo lwethu ukubana sinanzelele ukubana abantwa bethu balokhe bendawonye lathi. Kuyini okwesibili futhi okwenzakalayo? Abazali kabakwazanga ukuthi uJesu has lingered behind. Kabakwazanga ukuthi uJesu akekho eduzane lawo. Emcabangweni yabo abazali bacabanga ukuthi uJesu khona phakathi. Bacabanga ukubana nxa sihamba nje uJesu uye ko-anti wakhe, uJesu usebanganini bakhe, uJesu komalumakhe, uJesu uye laphana lalaphana. Akuzange ke kukhale engqondweni zawo ukubana umntwana uJesu akekho phakathi kwabo. They assumed the child was there. Bahamba safika isikhathi sokudla emini, uJesu kabuyanga ukuzokudla. Kabazihluphanga ngoba babecabanga ukubana kukhona lapha khona. Bazali abathandekayo, zihlobo ezithandekayo, never ever assume ukubana umntanakho ulawe yena engekho. Bahamba, iBhayibheli lithi khona bahamba ilanga lonke, ilanga laze layatshona bengazihluphanga ngomfana. Kambe wena njengomzali uyazihlupha na ngomntanakho? Kuyini okwenzakalayo? Emva kwesikhathi esithile ilanga selitshonile, yiso phela isikhathi abantwana sokumele baphenduke ekhaya, yiso isikhathi abantwana sokumele bazogeza. Abazali sebelokhe bekhangela ukuthi uJesu uyabuya, babone uJesu nya. Basebenanzelela ukubana sebelohlupho ngomntwana ongabonakaliyo. Zihlobo ezithandekayo, abantwa bethu bayalahleka within our sight. Abantwa bethu bayalahleka when we lose focus of them. Bamdinga uJesu kabamtholanga. Baya komalume bamswela, baya ko-anti bamswela, baya komakhelwane bamswela, babuza ezitaradeni, limbone ngaphi uJesu? Abantu bonke balandula bathi simcine ekuseni sisuka eJerusalema. Base behambe umango omude. Zihlobo zami ezithandekayo, when we lose focus of our children, we will travel a long way without them, and that will cost us. Bahamba umango omude bengamtholanga. Kodwa indaba enhle yikubana bathi baqalisa ukumdinga uJesu. Zihlobo ezithandekayo, uma abantwa bethu begewuka, uma abantwa bethu belahleka, indaba enhle yikubana kumele sibadinge, size sibathole. Indaba ithi yona babuyela eJerusalema. Babe ngasahlalisekanga. Kambe umntwana kwenze njani? Kambe umntwana engabe tshontshiwe yini njengoba kulabantu abatshontsha abantwana? Kambe umntwana engabe ehlelwe ingozi bani? Bamdinga. Uhambo losuku olulodwa olwenza umntwana engabonakali, lobathatha insuku ezintathu ukuze umntwana bamthole. What is the principle behind that? Yikubana nxa umntwana eselahlekile, nxa umntwana esegewukile, bazali never give up on looking for your child. You don't have to stop ungakamfumani umntwana. Bamdinga umntwana, babuyela eJerusalema okwamalanga amathathu.
Ngaba befika eJerusalema babhoda lapha lalaphayana, bamdinga lapha lalaphayana, kodwa kabamtholanga. Bamdinga ebafaneni ababedlala oski, bamdinga ebafaneni ababechaya islaki, bamdinga ebafaneni ababesesnooker pool, kodwa uJesu kabamtholanga. Badana abazali, where could Jesus be? Bakhathazeka kangaka, kodwa makadunyiswe uJehova ngenxa yokubana uJesu wayefundisiwe ukubana there is joy in the house of the Lord. Sebedingile endaweni eziningi, okwafika umcabango ubana ke singene echurch. Mhlawumbe babesiya echurch ukuthi bayekhuleka, ukuthi sibecele abadala bebandla bakhuleke ukuthi umntwana atholakale. Mhlawumbe futhi baseke badlula emapholiseni becela ukubana baripote ukuthi balomntwana ongabonakaliyo. Sebengena echurch ngalesi sikhathi. Nxa bengena echurch injongo yabo yikubana bahlangane labadala bacele umthandazo. Makadunyiswe uJehova. Uma bengena echurch bambona uJesu ehlezi, iBhayibheli lithi wayehlezi elalele ebuza njalo imibuzo. Bazali abathandekayo, nxa umntanakho singamdinga namhlanje sizamfumana ngaphi? Kambe wena umntanakho omkhulisileyo iminyaka yonke le wamnika imkhuba, kambe uyayigcina yini imkhuba? uJesu wawugcina umkhuba wokwazi ukubana endlini kaJehova is a place of refuge. Bazali, ngilombuzo namhlanje, kambe siyakwazi na ukuba abantwana bethu bangaphi? Even kathesi ngikhuluma nje, do you know where your child is? Uyakwazi ukuthi umntanakho wenzani kathesi? Abanye abantwana basemakhoneni emigwaqo, bayabhema, bayanatha, bayadakwa, bavuka ekuseni baye emakhoneni ubathole bedakiwe ilanga lingakatshisi. Abanye basemavuzini okuthiwa ngamavuzu party, bayatshikitsha khona ngale, wena usithi bakhona endlini balele. Ungaphi umntanakho? uJosefa wakhathazeka ngomntanakhe, uMaria wakhathazeka ngomntanakhe, wamdinga, bamdinga baze bamfumana. Ulesikhathi esingakanani udinga umntanakho? Bazali silomlando, bazali silemlando omkhulu wokwazi okwenzakala empilweni zabantwana bethu. Umbuzo obuhlungu lowo. It's 10 p.m. Do you know where your child is? Ngilezinto ezine engigqila ngazo namhlanje, engidinga ukubana phakathi kwezinto eziningi, kodwa ngifisa ukubana sisale sibambe lezi zinto ezine. Kuyini okumele sikwenze ukuze sinanzelele ukubana abantwana bethu sibahambisile endleleni eqondileyo? Kasibeni lomkhuba owukhona emulini kaJosefa, owukhona emulini kaMaria, owukhona emulini kaJobe. Wawuyiphi wona lowo mkhuba? iBhayibheli lithi khona kuJobe 1 ivesi ngeyesine, uJobe wayelomkhuba wokuthi abantwana bakhe nxa behambile baya lapho kade belomdlalo khona, wayebuya abakhulekele ngamunye wabo, athi khona mhlawumbe they sinned where they were. Kambe mzali wami, have you ever taken time wathatha ithuba lokubana ukhulekele umntanakho? Wathatha ithuba lokubana use umntanakho enkosini? Asikhulekeleni abantwana. The world is rough, the world is bad. Abantwana badinga abazali ababakhulekelayo, abantwana badinga abazali ababasondelelayo, abantwana badinga abazali ababathandayo, ukuthi noma sebelahlekile umzali noma umntwana esephambuke kangakanani ame njengomzali kaLuka 15 owama wathi indodana yami ibilahlekile isizile ekhaya. Kasibamkeleni abantwana nxa belahlekile, nxa bephenduka ekhaya sibamkele. Number 2, asazenini ukuthi abantwana bethu bangaphi njalo balabobani. Abazali abanengi bayalibala kusona lesi isifundo. Ngihlala ngikhuluma ebantwini abanengi ukuthi mzali,
abangani bomntanakho uyabazi yini? Abangani abadlala lo mntanakho uyabazi yini? Omunye umlobi waloba wathi yena, show me your friends and I will tell your character. Kambe bazali abantu aba-associate labantu bethu siyabazi na? Asaze nini abangani babantu bethu? Asaze nini nxa abantu bethu bephuma behamba ukuthi baya ngaphi? Sibe lemigoqo, sibe lama boundaries esiwabekayo ukuze abantwana bazi ukubana lokhu kulungile njalo lokhu akulunganga. Number 3, asibadingeni abantu bethu abalahlekileyo. We have an obligation yokulamulela abafayo, ikakhulu abantu bethu. Sidinga isikhathi eziningi ukulamulela abantu abakhatshana. Sidinga isikhathi eziningi ukulamulela abantu esingabaziyo, kodwa phakathi kwemuli abantwana belahlekile. Zihlobo esithandekayo, asibadingeni abantu bethu balahlekile, asibadingeni size sibafumane. uJesu bamdinga baze bamfumana. Makabongwe uJehova nxa ungumzali ungathi usiyamdinga umntanakho umfice good company. Akabongwe uJehova nxa ungathi umdinga umntanakho umfice ehamba nabangani abalungileyo. Ungabala encwadini kaLuka uLuka 15 kulezinto ezintathu ezazilahlekile, kodwa ngifisa ukubana unanzelele isenzakalo. Imvu eyayilahlekile waphuma wayayidinga, imali eyayilahlekile waphuma wadiliza indlu yonke waze wayithola. Zihlobo zami ezithandekayo, kasidingeni abantu bethu size sibathole. Okokucina, asinanzeleleni ukuthi abantu bethu babalani. Esikhathini eziningi usizi olukhulu yikubana abantu bethu sebebukela izinto ezingayisizo. Abantu bethu sebebala into ezingayisizo. Ngifisa ubana as a parent kasifundeni ukuthi sinike abantwana, sibone ukuthi abantwana babala izinto eziqondileyo, abantwana babukela izinto eziqondileyo. Yikho phela omunye waze waloba wathi, I have made a covenant with my eyes. Ngenze isivumelwano lamehlo ami ukubana ngingafaki okubi phambi kobuso bami. Bazali, silomlandu omangalisayo. Bonke abazali abalapha namhlanje, bonke abazali abalaleleyo umhlaba wonke, silomlandu omangalisayo. Nanku umlandu wethu, asithandeni abantu bethu kodwa singadlulisi amalawulo. Yebo na abantu bethu bengalahleka, yebo na abantu bethu bengahamba ngendlela engayisiyo. Kasibadingeni sibuye labo size sibafumane babuye esibayeni. Yebo na sihlobo zami ezithandekayo, ubiyile iguma lakho waze wafaka ireza wire wadinga lenja ezesabekayo, kodwa do you know where your child is? Uyakwazi na ukuthi umntanakho ungaphi? Umntanakho akabe seduzane lawe. Umntanakho don't lose focus. I-aspect ebesingayo yikubana uJosepha loMaria, despite the good things they did in rearing up uJesu, kwaba lethuba where they forgot ukuthi uYesu is not in their midst. They lost focus. Balahlekelwa ngumbono. Wena lami kasingalahlekelwa ngumbono. Ungumzali, ungubani, ulomntwana osezandleni zakho. Don't lose focus. Asibeni njengoJosepha noMaria ababe lomkhuba, akube lomkhuba wakodube, akube lomkhuba wakongoma, akube lomkhuba wakozibani owaziwayo ukubana ngumkhuba osisa ekusilisweni. Asikhothamseni amakhanda sikhulekeni. Baba wethu osezulwini, siyabonga ngabantwana osinike bona. Sicela i-parenting skills ezivela kuwe. uManoa kwathi ilizwi selifikile kumkakhe, wamemezela wakhuleka, wathi uNkulunkulu thumela inceku yakho izosifundisa ukuthi senze njani ukukhulisa lo mntwana. Sifundise Thixo to be good parents. Sifundise Thixo to set a good example for our children. Kukho konke igama lakho lidunyiswe, sisindiswa labantwana bethu. Bese simemeza njengoJoshua sithi, as for me and my family we will praise the Lord. Amen.